Katkum ke jinglum jingtip lembaga RTI do ba dispersing rani na hasil sa autonomous district council halor keduler jingsoy ka KCDC bat ka himamalia man pelong law adong ya klaus em hamaupat lalap bakani ka jingsoy ka long bean bat long beriti na mar ka jingpin kenya ki ani blat hau hi da KCDC bat yo jimunjur na ulat ka jela uba dispersing rani bolong unong wal RTI habakran nak thai khubor ulong balap ya kani ka jingsoy ka duler ban pen kala law adong ya khlamopat kalong bean namar ka pen kenya ka Millennium Aimship Act 1958 balam menjur daulat kejala Assam haka apulai tarik urampang jong sedam kat khandai spa Assam Pupra ba ya ka Himamalim scrap reserved forest back laban kerohang ni ya kani kedulir ya soy ban penkala law adong ya khlau maupat lai soy haka atrik ujemang jong sedam adar khat saw da ka KCDC men ba uba aden em besaimat udang long UCM bat upaim lathu manik sim udang long UCM ka Himamalim ubat dispasing rani ulakan horu bagani ka jingtemu ka KCDC ka long ka badai henry tanglayat pat dak lenti babakla bat kenoru balas penlong isu politik ya riti ka dostur bala itu dak an ulak kenoru bakat kum ka bapaw na ka riai lalap ya ka jinga soy ka soskular ka long dak basulia sop tang uba ardan bat upaiem lathu manik sim klem de wat ya ka jingmunjur nak dorbar borokowai nalor kata ulai thuru bawat haru menta ompa yo jubab satya saat li jingli ki balapan na KCDC haga bayade ba ka jinga soy ya ka ni ka soskular pedang bat ki menteri ka Himamalim bat panjingtip ka ba aibor ya KCDC bat pinkhenyi kendon an jong ka Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 bat ka Millennium Aimship Act 1958 ka ba kadosay ya ka bor ba ki ikhtiar jong ka executive dabar ba ka dabar pelun namar ba ya ka ni doler lay soy tang usim bat arut ki menteri ha ka keteng ka Himamalim jilang dengan RTI na siyem ba ka agreement na siyem ba ka jimenjur kalau persya yang ketistur bagian berada di lupa. Nomor bagani agreement atau syai ba ya kini gaji ngesul layasoi rengkat pada dorba. Pejangnya kawan kong berthok ni. Yesus concern on one part and the Himamalim and dorba. Ni bapet gaji ngesoi ba lasien ba omdom kita dorba ke bayi mentah kini ka sekolah. Hari ini sekolah omdan kaderbar kam TBA lah siasoi tang film bat armut ki menteri jemu. Hari ini siang kino ki agreement ki bedi ko keja puta de bandarai jaka esti dorbar lane ke dorbar tulun. Ya kani la pensia lembagi an ki berada di lupa kumka Appointment of Chief Headman Act 1959. Hantai la pensia ya kabon esti dorbar bat ya kalau bat pelun ya kata lapan skem susu apren kejingile muka duma ya ketika ju kendeuri wesoi apren latho bat warben kabadon pomoro kata kabur kod bruna takod ka ji ekon muka duma gade hau usnem ka kendai spa kendai kundai apren ka hima melim bat ki kusim jongka melim. Kini kemudian berubah kalau ikut polis konsil agak aku itu kenai sepak kenai kendai. Kabar konsil kalau penskem ya dibuat berada di lupa. Kata pun ya kabar itu ya kedorbar pelun dan nega estik dorbar kabar di lupa nanti usnem kendai sepak. Kendai sepak san kendai bat kendai sepak san po pra halang kata kan sudah siru kalau pendem ya kamu kedona pers ka pendem ya kursi di bakam ya ketik klau da ka ba om ba ketik klau ketik klau jong ka hima mel lim tik jika jenta sa usiem na burias na usiem ro kamne ka ba ai da usiem rui la ai da kajing tip jong ka istidur ba ka lalong ha ka lai tadi nai bulai ka kendai spa kendai kusan ba ha ka apu tadi benai ba kan ar ka kendai spa kendai kusan halor kini kidau ke baya ketika klau lai benta haus iem barin kita labrios menik iem bansung hante mde dagarai simet mde de balarai da ka istidur ba halor kata ka sukonsil Dulu kapan sekian ni kata, dah kau om, ba keklau pomoro kamde keklau dengan kursi, kade keklau juga 5 mil
liam 5 million kemudian ke dorbar bersih ke dunia ka bo